ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan ramangi Hakerdob ying jongpi Mentaka singi khmat jongpi Kum u kandidat Hakani ke election MDC Kebangsaan Longshan Ke United Democratic Party Mawkyrwat Circle hakalai putri kuno apra arajar pausau kelah pediang buram iki Spah Ngut ki Riewthymmai haka general meeting jigi nongkit kam ke parti kablalong ha Mawkyrwat ban Pynïasoh ba yu kertong jong ke parti hak election MDC na Mawkyrwat constituency uba Jaslan Roy nong siet bat kumjuru ban pediang snobha syaka parti ki Spah Ngut ki Riewthymmai ki bawan ki parti beper-per Yakini ki Riewthymmai ki bedairu ki nong yalam bagi nong kershan jangi parti beper-per ki bikin top naduk ki HSPDP, Kongres, NPP, bat Trinamool Kongres, lapdiang snobha syaka UDP, the Vice President jong ke UDP, bedairu CM berim jong ke HADC, bat Tita Starwell Khan, haringkat ke Jordan lang jong MLA ke Mawkyrwat, uba Ririk Ton Tongkhar, ukertong MDC na Mawkyrwat, uba Jaslan Roy nong siet bat kewe-kewe ki nong yalam ke UDP Mawkyrwat Circle. Arut kirang ba ki bamshim layo tiket ketau ba Edelbert yau penyau mod uba Sinshar Lingkoi kila pensyai pat ba haka dengan jingalang bagi dang ne scam hapok ke parti bak kindangi Tracy Tom na kebentaman Punjab dan Buram yuk kertong jong ke parti uba Jaslan Roy hak election MDC ke Bansalong. Kinong Krisyan yung baarnik haka last election jong ka MLA kidan ko makhat ar hajar ngala sauto balesi watang khat ar Spah rungampoy ban lek ye kendo lane ban ai ka telefon ko hanri nga shimi ka kabu hapadeng jopi kinong Krisyan ke bai map yanga bat nga so ban ong ye pi ka Mynsiem jonga ka kwa e ban ye kren ban ye kendo bat pi Hanrei ke jingduna juga por. Hai ini si benai tam ke bangan yok menta. Desi ke bekat tu kan ni ke bangan lalak ban kontak hai ke digi sengi ke belalek no. Hanrei hai ini si benai tam lesi kalong ke ba adu kata-kata rengkat bat ke meeting ke bangi haban pendep. Ngasim ya kan ni ke jing panmap tapi bat ke jing kerpatrit na ke dang jonga. Basim ya kan ni batu pin sausen ai lani pin yarap da kata ke jingkit kli ke Mynsiem solam. Banau nganam ya teu badu jes mo namar shim lapun yang namar ka Mynsiem berbor ka don batpi haga bangan ai ke jing syekri lada ka lat ka pli yang bangan long kumonomik mat wat lada ka kam ka ba ngan yele ekri election ka datang ka kam MDC ka bamdei lesi ka ba he hanrei ngatip ba ka ka ba ka don ka kamram kumonomik mat lembau MDC kadon na kajong ka benta ban ai ke jing syekri ya ki pai ba bat ya keri bagi jaj ben reu o ki don ki katu keni ki kentot ki bampat itu inga ki bampat tip ro hanrei ngakwa ba phi ki nong trei bat ki nong yarap ki jonga pin ai lam kani ke jing pentip bat ke jing pen itu khnang ba ke nom so nong we yanga barada ngampat poi lani ngampat yo ban ya kenduk mar khmat bat phi ro ngakwa ba pin yarap lam yanga hapo kini ki sipnai tam ai namar katkum ka tarik ke balabu kanong haka arpoi tarik jom lai Februari bat lesi sah ki khaini ki Sunday bet kuwi ka jing kanba selection ni ka jing yo ban lek ki snong tau kanom palak dia ki sipnai tam ai bat ngabu ye ki jing senia ka buskam hayu nong yalam jingi MNA badan buram parnik ton ndok tongkha bat kumjuru api ki nong kit kam juga parti nado naka a circle hado ki primary hado ki polling station bat ki sub unit ki beper bat ngada kerpat i if tung in tray kum way breu bat mene barobat ilaong ki mat election ngila don lepa haga mangin supply pai ba lese hakini ki tayo khendet tayo ya ke ke phang haga bangin yale election nakabenta kaniga district council haga bangin te baro ba laju khot ya ke district council kum kanong yada ya ki riti ki distur ya ka khendau ke siap bat ya kaniga chat penreu rit pai ke jungi